Tnedit it-tielet edizzjoni ta' iGaming Idol li se tlaqqaf flimkien aktar minn 650 ruħ f'attività li se tirrikonoxxi t-talent Malti u ta' individwu barranin li jaħdmu b'suċċess fl-industrija tal-iGaming. Il-kap eżekuttiv ta' Gaming Idol, Michael Peterson, għalli Malti l-post fejn wieħed jista' jwettaq il-ħolm tiegħu fl-industrija tal-gaming. Għalli fl-attività li se tittella f'Settembru li ġej se jiġu rikonoxxuti 21 talent fuq sma bħal marketing u teknoloġija. I think it's a fantastic industry, and it's as the minister was mentioning before, it's such a vibrant place, and it's really a place where you can go very quickly from idea to accomplishing and launching something, which we have done with iGaming Idol, but also many entrepreneurs do on a daily basis. So it's a vibrant place. It's growing. There's a lot of young and dynamic and innovative people working in it, and it's so much fun to be part of that journey. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet sabiex jitwaqqaf iGaming Forum għall-industrija b'inizjattiva tal-Gvern immirata li ġġib flimkien l-issidin tan-negozji u dawk li jfasslu l-politika biex nassiguraw li s-settur jibqa' jiżviluppa fejn neċessarju. Żied li bħalissa għaddej xogħol biex il-liġi li tirregola dan il-qasam tiġi emendata biex tilqa' l-isfidi tal-ġejjieni. Issa allura diversi liġijiet li jorqtu s-settur tal-gaming ġbarnihom f'liġi waħda. Rajna liġi ħatkun iktar robusta speċjalment fejn jidħol anti-money laundering, u allura hemmhekk ħankunu qed naraw li apparti jkollna industrija b'saħħitha ħafna tkun anke future proof u anke resistenti għall-attakki.